Bik rođen u aprilu i bik rođen u maju. Dve strane iste moći. Kada govorimo o biku, zamišljamo nepokolebljivu snagu, stabilnost i ljubav prema materijalnim užicima. Ipak, iako svi rođeni pod ovim znakom dele iste osnovne osobine, postoji suptilna ali značajna razlika između onih koji su rođeni u aprilu i onih iz maja. A razlog leži u planetarnim uticajima. Dok su aprilski bikovi pod jačim uticajem Marsa, što im daje borbenost i čvrstinu, majski bikovi su oličenje Venere, što ih čini suptilnijim, umetničkim i senzualnim. Dok su aprilski bikovi graditelji i ratnici, oni iz maja su umetnici i zavodnici. Jedni osvajaju snagom i nepokolebljivom upornošću, drugi lepotom, strpljenjem i sposobnošću da učine svet oko sebe zavodljivim i privlačnim. Razumevanje ove razlike može vam pomoći da shvatite zašto su neki bikovi neumoljivi i tvrdoglavi, dok su drugi smireniji i skloniji uživanju u životu. Aprilski bik, čvrstina, upornost i sirova snaga. Ako ste ikad upoznali osobu koja deluje kao da se ni pred čim ne povlači, čije mišljenje je nepokolebljivo i koja je spremna da se do posljednjeg daha bori za ono što smatra ispravnim, vrlo je verovatno da ste imali posla sa aprilskim bikom. Njihov karakter je oblikovan prisustvom Marsa, planete rata, što ih čini direktnim i borbenim i sklonim konfliktima kada se osjećaju ugroženi. Njihova tvrdoglavost nije samo osobina, to je njihova suština. Oni ne veruju u kompromise kada su njihovi principi u pitanju, pa ako pokušate da ih nagovorite na nešto što ne žele, budite spremni na dugotrajan otpor. Njihov moto mogao bi biti: ono što gradim je moje i niko mi to ne može oduzeti. Kako prepoznati aprilskog bika? Tvrdoglavost i upornost. Jednom kada zacrtaju cilj, nema odstupanja. Direktnost. Ne igraju igrice, govore ono što misle. Sklonost radu i fizičkoj aktivnosti. Vole da stvaraju konkretne, opipljive stvari. Zaštitnički nastrojeni. Spremni su da se bore za svoje najmilije. Ljubav je njihova tvrđava. Posesivni su, ali odani do kraja. U ljubavi aprilski bikovi su posesivni i strastveni. Njihova osjećanja su duboka, ali izražena na način koji često podsjeća na snažnu, neprobojnu tvrđavu. Neće lako otvoriti srce, ali kad zavole, to je zauvek. Vole fizičku bliskost, nežnost, ali i sigurnost u vezi. Ako im jednom dokažete da ste vredni poverenja, imat ćete ih do kraja života. Majski bik. Senzualnost, umetnički duh i zavodnički šar. Za razliku od svojih aprilskih prethodnika, majski bikovi su mekši, suptilniji i skloniji životnim uživanjima. Njima ne vlada Mars, već Venera u svom punom sjaju, što ih čini
oličenjem estetike, hedonizma i umetničkog izraza. Ako aprilski bik simbolizuje čistu snagu, onda majski bik predstavlja sposobnost da se ta snaga pretoči u lepotu i harmoniju. Oni su zavodnici koji osvajaju ne direktno, već kroz magnetizam, lepotu i nepogrešiv osjećaj za balans. Njihov moto mogao bi biti: život nije samo rad, život je uživanje, osjećaj i umetnost. Kako prepoznati majskog bika? Esteta i umetnička duša. Privlače ih lepa umetnost, muzika, hrana i luksuz. Strpljenje i blagost. Ne žure, čekaju pravi trenutak za delovanje. Magnetna privlačnost. Njihova energija je topla i zavodljiva. Hedonizam. Uživaju u finim stvarima, dobrom društvu i kvalitetnom životu. Šarm. Osvajaju osmehom i nenametljivim, ali dubokim prisustvom. Majski bikovi su ljubavnici u punom smislu te reči. Ne žure, ne osvajaju naglo, već polako i sigurno zavode osobu do koje im je stalo. Njihova ljubav je poput pesme, nežna, zavodljiva i trajna. U vezi oni vole dodire, romantiku i sve što može probuditi čula. Njima nije dovoljna samo sigurnost, žele da ih partner inspiriše, da ih opija miris, glas, dodir i atmosfera. Koji je bik moćniji? Snaga aprilskih bikova dolazi iz njihove čvrstine, upornosti i nepopustljivosti. Njihova volja je nepokolebljiva, a jednom kada se nečega prihvate, neće odustati dok ne pobede. Snaga majskih bikova dolazi iz sposobnosti da zadrže kontrolu bez borbe. Oni osvajaju mudrošću, lepotom i sposobnošću da učine da im se svet pokloni bez prisile. Ako želite nekoga ko će se boriti i graditi svet od temelja, aprilski bik je nezaustavljiva sila. Ako tražite nekog ko zna kako da uživa u plodovima tog rada i da donese lepotu i mir, majski bik će vas očarati svojom sofisticiranom moći. Srećno, dragi moji!